Ia, whatalo whatfo I tūlanga lo ia. A me sir whaftai le tua o tātua lia me while me tae fōu. Lo nā lo whamalo nā ngali lei. Whatalo whatfo I le whafongfonga tā po I se tātua tunu ui ni sina nei po pe lava o. Mawai nei whasalonga. Ia, mālo soifua. Mālo le langi mā. Whatalo whatfo I lau sunga. Le fonga tātou pōkala me nei tae a fōu, ia ua o malanga le sunga ia te vai, ia whatalo whatu tusai malta pōkala me masani. Ia malo lava lawa fionga, a whemata le nei tae ao, malo lava tautua atu nuu. O le fesili fa mole po wani fofuanga le ofisa sa fea ngai ma lawa fionga ia me se foi le awhainga luenga I le vai yaso o tuanai. Ia, whaftai ia, le whafisili, ia, longo puiri po I eisi tātou tunu, tiu te whaiva ma, te sani lava o le whea ngai le ofisa, me se lava le whea ngai ai ma tūlanga I tusi polau, ia me se po I pe mita malanga tua I Samoa I nā tō le paonga ia tusfolau I New Zealand, Australia, reu tusfolau Samoa, ia o maulawa le wanoa mawai le pe mita mwhaiena malanga. Ia au loa ma se pole return ticket mwhaiena malanga le one-way ticket ia whapaingo ki ko ia ko ponga pe ai te unu Samoa to pesu ia so to fo I mai ai ia ma me se lava le tūlanga le whenga ai ma pepa fo I saunia ia o lo tinu o nisi fo I tunu o wala au le soifua le tua ia pinangalo e te fo I Samoa ia o la tu tino mali ia whaangai I umatulava tātou ofisa. Tusa I mawhiutanga inga ma tātou maro Samoa mo te whaafo I atu o tino mali liu o nei tātou tunu o tia toi po I Samoa. Ia o tūlanga umai mea masani peo manao mia pe whanau, ia manao mia se di poti leo mo tūlanga whapena pe pawhai poipo mso se tūlanga I le suikuanga masani. Ia o lo pai la wana whaatino o tātou ofisa, so te ingai I Samoa I ofisa ngapa mai tūlanga. Ia o na mau mai o ni poti whaonga ina na o tātou tangatai. I mehe mana o mia I using nei. Ia peo leo te lawana o tūlanga o whawhenga I male ofisa nei vai tau. Ia tau tua ino se tātou tunu mea manao bia mo so I fuanga I New Zealand nei. Malo lava lawa fionga. O ai tu la le ofisa o lo o ngalue ina le taimi le nei? Ia o le taimi nei o lo tara mo le tunu ui lato mtau. Pua amata mai le iwa whaanga tele whaa le piafi. Iwa le tae au whaa le piafi. Ia o tu la whainga wenga ia mo tautua ino se tātou tunu. Ia, fō ile tau whai lawa ina ia a whai tusfolau. Ia lo ia ta iara, ia so. E ma whai le umi le aso e whai entau sanga tusfolau. Al tūlanga I le pe mita whaatanga hoi leo o le exemption stamp. Ia tau whai aro ofisa ina ia la tuloa le tangata. Ia whaanga iolo ina ia maua ia taimina. Ina ia whawhaingo ki e whio ingo o se tātou tunu. Ia whai ana pe 10 minute ia awa mawale pe mita lea. Ia fo i whawhitau I lea o nei mamao le mea maranga mai e. Ia maua I lava le taimi lea. Ia pe mita la lea o te malanga I Samoa I tusfolau fo I le tusfolau Samoa. Ia pe tūlanga ana I tusa ma whawhisili. Mai le asuma fua o le asfalaili I tū la whainga runga nao tātou ofisa.
Whaftai lava lawa fionga a whe mata o te iloa māneia leo wha iloa mai ia I tū la le ofisa o lau susung o I lawa fionga e maua I le ofisa I aso uma ia? Ia, tom whai lava ina ia I le ofisa te uma mai tū la ia ona fuafua si tātou tunu ia maure sosoan ia I te uma maso mo se vanga nā fuua o le ato tōre malos ia alo ia lava le sui konsuga e whaatino ina ia tiute ia e ila se me pole ai I le tūlanga na lo solo le ia ngā ruenga le tātou ofisa le funia wanoa mo le toi whaaftai o no le lango mai ia si tātou tunu e whawhaingo fia ai le wha ngā solonga o le tātou ofisa mi se lava I sunga I whaafenga inga ia maru le tunu e po I mata o po tau ona tu umi se taimi e ta pena ia I tau pai ona mo pere so sani mo ia na ia tātou tangata pe o whawhitau ia lo tula I mai ia o na ia tātou tangata ia maranga mai I New Zealand nei ia o mai ia le ato tōre marosi ia maave o la tu ai ngal forma vai se forma ia ele tão ia na tulang ia o mai le office social ia tão foi to ta isa mo pe mo se social ni tulang ia mi se la vai na se o mla mia ia tão fi po ta tão se tu lo fu fa fo mai se ta tu ia foi tão ta ia tão tinga Yoro ngai a wala taula so ta isamo ia mol fatalanga ia ina ia pai no so ni mai so ta tu ia I kuiten ele foi ngo fi foi le tulanga I me so ta inga pasamo no wa fata ia I tala fatau tupe ia mal tupe fa nganga mo ngase mai isamo mo tungo fitinga I New Zealand nei e pita ia ni ia tunua ia te mi ta tsanga toi jamo ia o tabia mai matulanga papena Whaftai lawa fionga a whe mata ai le I whaio le tā talanoanga le nei tai au wha mole po le ale nu mera e mawai I le ofisa mo le malo le atunu ia mai se foi pe ei se wha upoponga mo nisi fofuanga mo le lumanai o le ofisa ia o no ia tau ni se numero o ofisa ana o la numero o le la numero mo ia o le o fitu lima o tolu ia rana pe la ditsa mai tu lama papela o ia numero le ofisa ia tu sa o ia le vid ia tu lama papela ona le o ia ta o tenini lo te whaimina maua e lunga leo penga ta whailangi whaftai lava I lawa fionga ai wole lei o maua atu pe iai nisi fufuanga mo le lumanai vai aso fōu ia o le talo masani lava I si tātou tunu me se lava le langolangoina ma le sosoni ko I patauina o loa se tātou tunu o ina mai whapo mai tāmoa ia sosoni se tātou tunu o me se lau pai pātanga I pua pa e le leang ia o mai pe I rea mai aso ma le aso I ni nei talo toi pe mana via lava lau tau langolango ia awa lava le wha moi o le ona ia tātou pai whaatoanga matulanga le tamau aingo se tātou nu ia kusai ma le whenga I ma koroa au na mai Samoa ia o tūlanga ia au onanga masani lava I lewa iaso ma lewa iaso I le tātou ofisa mangele o I tātou ofisa tūtonu ia ai whaftai tele mo roa manoa nei vai aso ia tātou to e roi fo I vai aso o mua
ia e manu tele le pe ngai se tato tunu ia tu te mafai pa o nei aso i le whaapaoro mai o aoro for tato te sili o langi ia manu po i lau sunga o pe ngai malu tato pokarame le nei tae au pa soi fuia. Ia whaftai lava i lawa fionga a fe mata pala salue whaapo le lua ia molo wava noa le nei tae au manuia lava whaiva o le nei aso ia mafufuanga lo tutoe le vai aso ia manuia soifua.